Hallelujah. Let me tell you, church, these are the days of waiting upon the Lord. Because we are in the last days, the church needs to wait upon the Lord. The church needs to be awake. The church needs to be strong. The church, this is not time to faint. This is not time to be weary. This is not time to sleep. This is time to wait upon the Lord. Church, we need to be prepared. This is Church Preparation TV. In preparation television. We are preparing the bride of Jesus Christ. Church, we need to be prepared. Today, we have come with a wonderful word for you. And I thank God very much because He gave me an interpreter. Pastor Peace, God bless you very much. Pastor Peace, Amen. I greet you in the name of Jesus. Amen. We are going to read the word of God. And our topic is to wait upon the Lord. Hallelujah. Amen. Let's wait upon the Lord. These last days, we need to wait upon the Lord patiently. Because our God, He will not delay. He will not delay. He will come on time. And when He comes on time, and He finds us on time, He will take us to be with Him. Praise the Lord. Amen. Let us read the word of God from Isaiah chapter 40, verses 27 up to 31. I'll be reading in English and my sister will be reading in Kinyarwanda. Why sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel, my way and from the Lord, and my judgment is passed over from my God. Yewe Yakobo Israeli, niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, feareth, faints not, and neither is weary, where is no searching of this understanding. Mbese ntiwari wabimenya, ese nturabyumva, Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. He gives power to the faint, and to them that have no might, He increases strength. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Even the youth shall faint and be weary, and the young man shall utterly fall. Abasore b'imigenda bazacogora baruhi, n'abasore bazagwa rwose. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Amen. And we are reading again in Proverbs chapter 8. Turongera gusoma mu Migani igice cya 8 verses 33 umurongo wa 33 up to 35. kugeza kuri 35. Hear instruction and be wise, and refuse it not. Mwumve ibyo mbahugurira, mugire ubwenge, ntimubwange. Blessed is the man that hears me, watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors. Hahirwa umuntu unyumvira, akaba maso mu marembo yanjye iminsi yose. For whoso finds me finds life, and shall obtain favor of the Lord. Amen. Agategereza ku nkoma z'imiryango yanjye, kuko
umbonye wese ababonye ubugingo kandi azahabwa umugisha n'Uwiteka. Amen. Let us pray. Father, we thank you for this wonderful time. Mana turagushimye kubw'uyu mwanya We mwiza. thank you for your word. Turagushimye kubw'ijambo. We pray that, Lord, turasenze mu you use Mana us tonight utugoreshe aya as masaha. we are standing in your Turi mu presence. kubaho kwawe. Let us be your workmanship. Reka Mana tubikoreshe. Let us speak, but you speak through us, Lord. Reka tuvuge ariko wowe uvugire muri Anoint twe. us, Father, Dusiga for amavuta your glory. kubw'icyubahiro In cyawe. Jesus' name Mu we pray. izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the living God. Imana yacu ihimbazwe Tonight I am cyane. bringing this word, Uyu mugoroba nzanyira ijambo. waiting on the Lord. Gutegereza To Uwiteka. wait upon the Lord. Gutegereza Uwiteka. Let me tell you, my brother, my Reka sister, mbabwire bene data. waiting is not easy. Gutegereza ntibyoroshye. Waiting is hard. Gutegereza biragora. Sometimes you feel you are tired of it. Kenshi wumva unaniwe urushe. Sometimes you feel you are weary. Ukumva urananiwe. But because God has said it, Ariko kuko Imana let yavuze. us wait. Reka Let dutegereze. us wait. Reka dutegereze. Prophet Isaiah says Umuhanuzi Yesaya that yaravuze. why do you say Kuki muvuga? that the Lord is not seeing me? Ngo Imana n'ibyanjye That ntibyitayeho. the Lord is not walking with me? Imana ntabwo iri kumwe nanjye. The Lord is not hearing my prayers. Imana nta nubwo yumva ibyo The nsaba. Lord does not see what is going on in this world. Imana nta nubwo ireba ibiriho bijya mbere muri Why iyi is si. he saying that? Kubera iki ivuga ngo? Why does he not come in? Kubera iki itaza ngo Why does he yiteho? not come and intervene? Kubera iki itaza ngo irwanirire? Because Kubera ko God works on his time. Imana ikorera igihe. He works in his time. Ikorera ku gihe And the cyayo. Bible says Kandi biravuga that in his time mu gihe cyayo he makes everything beautiful. Imana ibyose irabitunganya bikaba byiza. Praise the Lord. Amen. And he says Yaravuze that look, mureba you shall be faint. aha ati mwebwe muzaruha You shall be weary. muzananirwa Even the young men shall faint. n'abasore ubwabo bazananirwa Even the youth shall faint. urubyiruko They ruzananirwa shall be weary. bazacogora They shall run and be weary. bazayiruka They bananirwe shall walk and faint. bazagenda baruhe. Oh, let me tell you this, my brother, my sister. Reka mbabwire ibi bene data. Do you know the youth? The Bible says in 1 John, ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana wa mbere in chapter 2, verses 14. mu gihe cya kabiri umurongo wa 14. He says, I write to you, youth, young men, avuga ngo ndabandikira mwebwe urubyiruko because you have overcome the evil one, kuko mwatsinze umubi and the word of God lives in you, kandi ijambo ry'Imana rikaba riri and you have the power of God. kandi mukaba mufite imbaraga But here Isaiah is prophesying ariko hano Yesaya aravuga that the arahanura youth shall walk and faint, abasore baziruka bananirwe that they shall run and be weary. baziruka bacogore. Why? Kubera iki? Because there is too much going on in the world. Kuko hari byinshi biriho biba muri iyi si. The devil is at work. Satani ari arakora. The enemy of the saints is at work. Umwanzi w'abera He is arakora. attacking the children. Kuko aratera abana He is bato. attacking the youth. Aratera He is urubyiruko. attacking the old people. Aratera n'abantu. Everyone is being attacked. Buri muntu wese araterwa. And yet we are in the end Kandi turi times. mu gihe And cy'imperuka. there are the times Kandi hari igihe when we have to be awake. tugomba kuba maso. When we have to be strong enough. Igihe tukwiriye kuba twambaye When you have to be imbaraga. waiting spiritually. Kuba dutegereje Waiting tumuka. physically. Dutegereje mu buryo Waiting in bufatika. every area. Dutegereje twiteguye mu buryo bwose. Hallelujah. Hallelujah. And I was saying Navugaga ngo that he is fighting the children. navuze yuko uyu mwanzi arwanya He fights the youth. akarwanya And urubyiruko even the elderly people. n'abakuru akabarwanya. Everyone is under his attacks. Buri muntu wese mu ruhande rwe umwanzi The aramurwanya. Bible tells me in Revelation chapter 12 Bibiliya tubwira mu byahishuwe igice cya 12 that woe unto you, O us, mwa mubonye ishyano ubonye ishyano wasiwe because the devil has come on you, kuko umwanzi abamanukiye and he is fighting because he knows he have little time. kandi akaba barwanya kuko azi ko afite igihe gito. He knows he has little time. Arabizi wa ku gihe cyari gito. That's why he's fighting day and night. Niyo mpamvu arwana amanywa
amanywa The devil n'ijoro. doesn't sleep. Niyo mpamvu ataruhuka. But we children of God, we sleep. Ariko twebwe abana b'Imana He doesn't turaruhuka. rest. Ntajya aruhuka. But for us, we want to rest. Twebwe tugakenera Because we kuruhuka. are dressed, we are clothed of the body. Kubera yuko twambaye And our umubiri. bodies get tired. Kandi umubiri wacu ujya Our bodies unanirwa. get weary. Kandi umubiri wacu ujya ucogora. And yet these are the days of waiting. Kandi turi mu gihe cyo gutegereza. Last time I told you Ubushize narababwiye. that let's work out our salvation Reka turwane ku gakiza kacu. when it is still day. Hakiri kare. Because Kubera ko if we don't fight now, iyo tutarwanya if intambara we uyu don't be munsi, awake now, iyo tutabaye amaso if uyu we don't munsi, run now, iyo tutirutse uyu munsi, we might faint. dushobora We kunanirwa, might be weary. dushobora And gucogora, we might fall. dushobora kugwa. But thank God very much. Ariko turashimira Imana Because He cyane says kuko iravuga ngo in verses 30 mu murongo wa 30 of Isaiah 40, mu gice cya that those who wait Yesaya, upon the kuba Lord, bategereza Uwiteka, those who wait upon the abo Lord, bategereza Uwiteka, in NIV Bible, muri iyo Bibiliya, muri iyo New Bibiliya, International Version, muri iyo Bibiliya, He says aravuga ngo that those who hope in the Lord, abo bafite ibyiringiro mu Mana. do you have hope in the Lord? Ufite ibyiringiro Do mu you have Mana, faith in God? ufite ukwizera Are you Imana. waiting for Jesus? Utegereje Are you Yesu, still waiting? uracyamutegereje Because He's coming soon. kuko arimo araza And vuba He's coming to take the church kandi aje gutwara itorero without spot, ridafite ikizinga, without wrinkle, ridafite umunkanya, without anything evil. ridafite ikintu kibi icyo ari cyo cyose. Are you still waiting? Ese Are you uracyategereje? still waiting? Ese uracyategereje? Maybe you are weary. Wenda Maybe urananiwe, you have prayed for a husband wenda wasengeye umugabo and you don't see him. ntawubona. Maybe you have prayed for money Ese wasengeye and you are amafaranga not seeing the urabona money. amafaranga Maybe you utayageraho. prayed for healing Wenda wasengeye gukira and you are not seeing the healing. nta gukira ubona Oh my kukugeraho, God, you are feeling faint ukumva urananiwe, and you are weary. ukumva But the uracogoye. Bible is telling Ariko you Bibiliya that those who irakubwira, hope in the Lord, ariko abategereza those Uwiteka, who wait upon the abo Lord, they bategereza Uwiteka shall renew their strength. bazasubizwamo intege They nshya, shall renew their strength. bazasubizwamo intege In nshya. Isaiah 40:28, he said, Muri Yesaya 48, 40 verses 28. 48, Mirongo ine umurongo wa 28. 48. Yes. Yatubwiye ngo He has said, that those who wait upon the Lord. abategereza Uwiteka, Sorry, he said yavuze ngo that don't you know ntabwo uzi our ko God Imana yacu does not faint. itagenda He nibwo, does not get weary. ntibirambirwa. He gives power to the faint. Yohereza imbaraga abirambiwe, He gives strength to the weary. igihereza imbaraga Because abananiwe, he does not faint. kubera yuko yo itagirambirwa. Hallelujah. And those who wait upon him, Rero abayitegereza because they are in him kuko bari muri yo and he in them, nayo ikaba muri bo, then he gives them strength. ibahambika Then he imbaraga, gives them power. And then they don't get weary. ntabwo bajya They don't bacogora, get tired. ntabwo bajya They keep bananirwa, waiting. bakomeza Let me gutegereza. give you an example. Ndaguha urugero, Maybe you have a boyfriend wenda ufite inshuti or a girlfriend, cyangwa ufite umukobwa w'inshuti and cyangwa he or she gave you an appointment wenda mwagiranye gahunda, to meet at convention wenda center. muri buhuriye muri And when you reach at center, convention center, wagerayo he or she is not yet there. musange, Do you run away straight away? ako kanya se uhita ugenda Do you go back home? ese uhita utaha, You keep waiting. ukomeza You keep ugategereza, waiting. ugakomeza And when ugategereza, you feel that it's too late, iyo wakumva you cyererewe get your phone and you call. ugafata telefone Hello, ugahamagara. dear. Diya uri hehe, Where are you? inshuti uri I hehe, have waited. Now, And he tells you, please, sweetheart, akavugira nshuti keep yanjye, waiting. komeza I am unegereze, coming. nanjye I ndaje, am coming. nanjye ndaje. And that is a human being. uwo ni umuntu, You keep waiting for him or ugakomeza her. ugategereza uwo Why don't muntu. you wait for the Lord? Kuki utategereza Imana? Keep waiting, please. Kuki bosha gutegereza abantu Sometimes keep calling. kandi ugakomeza ugahamagara Ask him, when ukamubaza, are you coming, Lord? Ese uraza When are you ryari? intervening my Ese situation? imibereho yanjye izahinduka ryari? Don't you see that I am poor?
ntureba ko ndi Don't you umukene see that I am sick? ntureba ko ndwaye Don't you see that my body is getting weary? ntureba ko umubiri wanjye uhushye Don't you see? ntubireba I'm waiting for you. Don't you see that I'm getting old? ntabwo bireba ko ndi wasaza When will I give birth to my children and ese take mana care of them? izabyara ari No, byarabana you keep waiting, please. ugakomeza ugategereza That God I'm telling iyo you, mana nkubwira He does not faint. ntabwo igira And mbere therefore, when you wait in Him, iyo ukomeze He kuyitegereza gives you power. iguha He imbaraga gives you strength, kongera imbaraga and you don't get weary, ntunanirwe and you don't faint, ntucogore because you are waiting upon Him. kubera yuko And utegereje in imana Proverbs, He said, mu migani haravuga ngo He said yavuze ngo that you are blessed. urahirwa You are blessed urahirwa when you wait upon the Lord. niba utegereza uwiteka Yes, you are blessed urahirwa because you wait upon Him. kubera yuko And He utegereza says uwiteka that you keep waiting upon the doorposts. noneho haravuga ngo ugakomeza ugategereza ku nkomanizo z'imiryango You yawe keep waiting upon the doorposts. ugategerereza ku miryango Maybe you are weak. wenda uri umunyantege You feel you're about to faint. urumva nk'aho ugiye Then you gucogora go and lean on the doorpost. ukegama You go and lean on the imiryango doorpost. ugakomeza You say ukegama that, Lord God, ukavuga ngo mana give me yanjye strength, I beg you. imbaraga Give me power. yongera I'm imbaraga feeling faint. ndumva I'm naniwe feeling weary. ndumva ncogoye Praise the Lord. Imana ishimwe Hallelujah. haleluya You need to wait upon the Lord. ukwiriye gutegereza You are blessed imana when you are waiting. urahirwa niba uri mu bategereza But when you get out of it, iyo uvuye mu mwanya ukwiriye you will never gutegereza receive a good thing. ntabwo uzakira You will never receive kubona life. ntabwo uzabona Those who wait ubugingo upon the Lord, ariko abategereza they imana will get everlasting life. bazabona ubugingo Those who wait buhoraho upon the Lord, abategereza they will uwiteka get power of the Lord. bazabona Those imbaraga who wait upon the z'imana Lord, abategereza they shall be uwiteka renewed. bazakomezwa Isaiah said yesaya yavuze ngo that they shall soar with wings bazagurukisha amababa nk'ibisiga like eagles. bamere nk'ibisiga An eagle, Ya, I'm not going to talk about an eagle, ntabwo nshaka kuvuga kuri but icyo most of gisiga. you know the character of an eagle. ariko muzi amakuru y'ikizu This eagle, ikizu when it goes up to fly iyo gihagurutse kiguruka and it meets some storms, kigahura Of n'imiyaga wind. kigahura n'imiyaga you know what she does, or he does? uzi icyo gikora He soars in that wind. noneho gitumbira muri uwo muyaga mwinshi He just soars, you know. noneho kikaguruka And this wind comes uyu when muyaga when it hits the eagle. noneho uyu muyaga wakubita It's ikizu already soaring and it is taking its position. noneho umuyaga ugifasha kugana mu cyerekezo And cyacu this wind or storm, hanyuma uyu muyaga it will not make it fall. ntabwo uri And when it goes through it, iyo kinyuzemo it will continue and penetrate that wind. kizakomeza kimene uwo And when muyaga it penetrates the wind, iyo kimaze kumena it shall go up higher above that wind. noneho kizatumbagira kijya hejuru y'umuyaga. Praise the living God. Imana yacu Children ihimbaza. of God, Bana we b'Imana are in evil days. turi mu minsi There mibi are many storms of life. hari imiyaga There are y'imbeho many winds myinshi blowing. hari umuyaga Oh uhuha my God, I don't need to name them. ntabwo nshaka kuwuvuga You know mu buryo them. bwawe urawuzi You know those winds. uzi iyo You miyaga know those storms in your life. uzi iyo miraba mu But buzima what you need to bwawe. do ariko icyo is ukeneye to keep gukora focusing. komeza utumbire Keep focusing on the Lord. komeza utumbire This imana one that you're waiting iyi for, mana He's utegereza going to give you strength. He's izagusubiza going to give you power. And you'll be able to penetrate those problems. uzashobora kumena cya And kirere then you'll be above it. hanyuma ujye hejuru yacyo And you'll begin to walk upon that storm. uzakomeza kugendera hejuru y'uwo Praise muyaga the living God. imana yacu Why? kubera iki Why? Because you're waiting on kubera Him. yuko And this God you're waiting for, kandi iyi mana utegereza He says iravuga ngo in Psalms chapter 25, muri zaburi 25 verses 2, umurongo wa that, kabiri that when you wait upon the Lord, uyu utegereje imana you will never be ashamed. ntabwo uzakorwa You will n'isoni never be ashamed. uzakorwa When you n'isoni wait upon the Lord, utegereje imana you will never be ashamed. ntabwo uzakorwa I have n'isoni. seen it in my life. ngiye mbibona mu I have buzima seen bwanjye. it in my walk with the Lord. ngiye
mbibona mu I have buzima bwanjye. seen that this God cannot ashame you. Nabonye ko Imana itagituma umuntu akora. When you wait upon the Lord, iyo wayitegereje you shall never be ashamed. ntuzakorwa In n'isoni. Kinyarwanda it says very nice, maybe you cannot interpret. Ngo siko bizaba kuba mutegereza nta uzakorwa n'isoni. It will not happen to those who wait upon him. They shall never be ashamed. ntabwo ariko bizaba kubategereza Imana nta n'umwe uzakorwa Therefore, n'isoni. I'm encouraging you. Rero ndagusubiza My brother, my sister, mwene data keep mushiki wawe, waiting. komeza utegereze, keep encouraged. komeza ukomezwe, Keep praying. komeza usenge, Keep fasting. komeza wiyirize, Keep reading the komeza Bible. usome ijambo You know, ry'Imana, keep loving your sisters and brothers. komeza ukunde bene data, Hey, keep forgiving. komeza ubabarire, Keep waiting. komeza utegereze, Keep loving. komeza You ukunde. know, these days, Muri iyi minsi the love of many has grown cold. urukundo rwa benshi rwarakonje, Keep loving. komeza Because ukunde. this Lord, I'm telling Iyi you, Mana He is nkubwira coming for the church izanywe n'itorero without spot ridafite ikizingo, or wrinkle ridafite or any umwanya other such a thing. cyangwa ikintu kibi icyo ari cyo cyose. Wash yourself always in the blood of Jesus. Komeza wiyuhagire mu maraso ya Yesu, Every day, every hour. buri mwanya, buri munota, buri Pray. saha. Pray asking for repent and pray. Ihane usenge Every day, every hour. buri mwanya, Ask buri God for munota. forgiveness. Komeza usabe Ask Imana Him to imbabazi. walk with you in this walk. Saba Imana mugendane Because it is not easy. kuko ntabwo byoroshye. Let me tell you, brethren, Reka mbabwire bene data, the enemy is at work. umwanzi ari mu kazi. He might be planning many evil things upon you Ashobora kuba and me. ategura ibintu bibi byinshi kuri wowe. But what I know very well, ariko icyo nzi that this neza, God we believed iyi in, Mana you twize shall never let us down. ntabwo izatuma Shall be with tunanirwa. us. Izabana Even natwe through the fire, no mu muriro, even through the no mu waters, mazi, even through whatever, name it. muri kintu cyose wagiha izina. He shall go through with us. Izabana natwe, He shall never leave us. izadusiga. Sometimes when I think of Shadrach, Meshach, and uko Abednego, ntekereje kuri Seduraka, Mesaki na Abedinego, the way they kept waiting, ukuntu bakomeje gutegereza, the way they told Nebuchadnezzar uburyo bavuganye na Nebukadinezari that we are not going to bow to your God. ngo ntabwo tuzubararira imana zawe, We shall not bow ntabwo to tuzubarara any evil ku kintu kibi icyo that ari is cyo going on in this world. kirimo gikorwa muri iki gihugu. Even if He doesn't save us from your fire, barahamya ngo nubwo Imana itadukiza uyu muriro, let us die reka dupfe while praising God. ariko twizera While trusting Imana, God. twizera Imana. But thank God very much. Ndashimira Imana cyane, They didn't die. ntabwo bigeze They bapfa, didn't die, my sister. ntabwo bigeze bapfa. Hey, they stood in the fire. bahagaze mu muriro. And what happened? Niki cyabaye? The fourth man came in. And umugabo wa when kane the fourth man came umugabo in, yinjiye, of course they were not going to be burned. babaye Let me batagihiye. tell you, when Jesus comes in your fire, nakubwiza ukuri, iyo Yesu yinjiye mu when muriro Jesus wawe, Christ enters your storm, iyo yinjiye mu muraba wawe, it will not fail you. ntabwo uzananirwa uri You kumwe will never nawe. be failed. Ntabwo You will never be uzigera ashamed. Ntabwo uzakorwa Siko n'isoni. bizaba kuba mutegereza. ntabwo ariko bizaba. Hallelujah. Hallelujah. So, these people, these women, I love them very much. aba bantu ndabakunda cyane. They didn't agree. aba bagabo ndabakunda, ntibemeranyije What n'imibereho. am I saying? iki ni iki nshaka kuvuga. Are you agreeing to anything that is going on in hari this icyo world? urimo kwemeranya nacyo? Are you compromising? murimo muremeranya n'ibintu bitakwiye. Maybe you have waited. wenda Many warategereje, prophets have prophesied abahanuzi that barahanuye Jesus is coming back. Yesu ari haza, And you are getting weary. ubwo asa nkaho And you are unabushe, faint. avuga ati You are saying, uravuga ngo where is he? ari Is he hehe? really coming? mu by'ukuri se aragaruka. And when you look at the other people here outside, wareba abandi you hanze see they are aware of. ukabona And you bameze begin neza, looking for ways. noneho ukareba nawe ugashakira inzira, Even evil ways. kandi n'inzira utitaye ko Because ari you know that the world kuko isi is not at rest. ntabwo iruhutse, They are doing whatever ntabwo ituze to get irakora whatever you see that seems to be a blessing. kugira ngo ibone ibyo byose tubona nk'aho ari umugisha. You think it's a blessing, utekereza ko ari but umugisha, it's not. ariko si wo. Some
Some of them get it abamwe barawubona after shedding innocent blood. barangije kumena Some amaraso of them get y'abadafite the urubanza blessing bamwe babona igihe after cy'umugisha stealing. barangije kwica Some of them get that blessing bamwe banawubona after killing people. bisha abantu Some of them get that blessing. bamwe babona uwo mugisha They call it a blessing anyway. babyita umugisha After sacrificing their children bamaze gutamba or their ibitambo beloved ones. cyangwa But abakundwa let me babo tell you, Reka mbabwire our God, Imana He yacu gives us freely. iduhera ubuntu He doesn't charge us. nta kintu He iduca gave His only begotten Son, Jesus yatanze Christ, umwana wayo and He yesu died on the kandi cross yapfuye for me and you bwawe to nanjye be saved, kugira ngo to dukizwe be washed away of our sins, kugira ngo tubohorwe to ku be byaha cleansed, kugira ngo and twezwe to walk with Him kugira ngo tubashe until kugenda when He nayo comes back to take kugeza us. igihe yesu azaza akatujyana Hallelujah. Hallelujah. So let's keep waiting. reka dukomeze Let's dutegereze keep imana waiting. reka dukomeze Let us not dutegereze faint. reka twe Let kunanirwa us not be weary. reka twe Let us gucogora keep waiting for reka Him. dukomeze For He is dutegereze our God. ni imana He yacu cares for us. ifitaho He loves us very much. iradukunda And He cyane wants to see us. kandi ishaka kuzatubona He wants to see how we are standing. irashaka kubona uburyo duhagaze If we are compromising, then niba turiho twemeranya how n'imibereho shall we testify of our God? hanyuma se twazahamiriza iki imana If we yacu are compromising with the world, niba twemeranya n'isi how shall we testify of our ni God? gute tuzahamiriza How imana shall yacu we go and meet our Jesus in the gute air? tuzahura na yesu mu kirere Never. You will never meet Jesus in the air ntabwo uzigera uhura na if yesu you mu kirere compromise with this world. niwemeranya I'm n'isi seeing the works of this world mbona imirimo because they are evil. kuko atari byiza So Noneho- let's keep waiting. noneho reka Let's keep dukomeze waiting on dutegereze. our knees. reka dukomeze dutegerereze ku mavi Let's yacu keep on waiting, praying on our knees. reka dukomeze dusenge Let's keep dutegereze ku mavi. waiting, believing God in our spirit and in our mind. reka dutegereze imana mu mwuka wacu no mu Let us read bitekerezo the word of God and believe it reka dusome ijambo ry'imana turyizere and wait upon Him kandi dukomeze until when He will dutegereze. come in. kugeza I know one day He will intervene. ndabizi ko He will intervene. He will come in. izaza He will step in it. izinjira And when He steps in it, izivanga mu byacu the fire will turn into water. umuriro uzahindukamo amazi Hallelujah. akonje. The Hallelujah. fire will turn into good air freshener. noneho haleluya umuriro uzahindukamo akayaga gakonje keza The storms will turn like a swimming pool. hanyuma imiraba n'imiyaga bizahindukamo nk'isoko y'amazi And you will just be swimming in natwe it. twoge muri ayo You'll be mazi swimming in the natwe water tuzoga muri without ayo knowing mazi that it is a storm. noneho tuzibagirwa Praise ko wari the living umuraba God. imana yacu ishimwe Hallelujah. Hallelujah. Let us keep waiting. reka dukomeze dutegereze Have you not known? ntabwo This wabimenye God we believe in. iyi mana This twizeye Jesus Christ we are waiting for. yesu He dutegereze doesn't faint. ntajya ananirwa And He doesn't get weary. ntajya And He irambirwa gives power to the faint. kandi yereza imbaraga He abarambiwe gives strength to the weary. yereza imbaraga abarambiwe So abarushye He's waiting for you rero imana iragutegereje to see you kukubona waiting upon Him. uyitegereza To see you kukubona believing in Him. To see you trusting in Him. uyibona uyizera uyiringira Sometimes I feel bad about those who have never got saved. akenshi nyambabazwa n'abantu bataramenya yesu I'm so sorry for them barambabaza because they don't know what is going kuko on. ntibazi ikijya mbere They think the life they are leading is the best. bazi ko ubuzima babaye ari bwo bwiza But this is for a short while. ariko ni ubw'igihe gito This is for a short while. ubu ni ubw'igihe gito Jesus has died for you. yesu yaragupfiriye Jesus loves you. yesu God aragukunda loves you to the extent yesu aragukunda of giving His only begotten Son, kugera ku Jesus Christ, rwego imana iragukunda kugera ku rwego yatanze umwana wayo so that He can die for you. kugira ngo umwana we And ayapfe He ku already bwawe died. kandi yarapfuye He ku already bwawe gave that sacrifice kandi for me and you. yatanze But igiciro I don't know why you have not believed in sinzi Him. impamvu He says in utaramwizera John 3:16 avuga muri yohana 3:16 that for God so loved the world yakuze bari mu that isi He gave His only begotten cyane Son, umwana wayo umwe and w'ikinege whosoever who believes in Him yamumwizera will wese not perish atarimbuka
kurimbuka but will have everlasting life. azahabwa ubugingo buhoraho. Yeah, God is waiting for you Imana to believe iragutegereje on Jesus Christ, kugira ngo to allow Him to come in your life, kugira ngo to tell Him that I'm so sorry for my kugira sins. ngo yumve uvuga ngo Mana mbabarira kuko ibyaha And byanjye. when you say sorry, Yuvuze ngo He will mbabarira tell you, izakubwira come ngo my son, ngwino mwana I wanjye forgive you. ndakubabarira Come in my rest. ngwino mu buruhukiro And you will even bwanjye. begin resting where on this world. ntabwo uzaruhukira muri iyi si. Let me tell you, reka you nkubwire might even be poor, ushobora kuba uri you might umukene even be sick, ushobora kuba you might urwaye even be having problems around. ushobora kuba ufite n'ibibazo But bikugoye. when you have Jesus with iyo you, ufite Yesu muri wowe in those things, muri ibyo bintu you are like you don't have problems. usa nkaho udafite ibibazo Because Jesus Christ carries the problems for you. kuko Yesu yikoreye That's why I'm ibyaha encouraging byawe you. n'ibibazo byawe. Niyo mpamvu mukomeza gusubizamo imbaraga. Please believe in Jesus Christ. mwinginga ngo izere iringire. Please accept Him in your life. mwakire mu buzima Allow bwawe. Him to come and control you. mwemerere aza kuyobore. Repent of every sin that you have done, wihane buri cyaha cyose and He will wakoze forgive you. kandi And uzababarirwa. let me tell you this. kandi ndakubwira ibi You know there is a time hari igihe when there will be no forgiveness. igihe hazaba nta kubabarirwa guhari. There will be no forgiveness. icyo gihe kubabarirwa kuzaba When kutajyana. the mercies of God will be closed. imbabazi z'Imana zizaba When God will zikizira. never be sitting on His mercy ubwo seat. icyo gihe Yesu azaba atakicaye ku ntebe I know y'imbabazi. many people never want to hear such messages. abantu ntibakunze kumva izo But there is a time. ubwo butumwa ariko hari igihe After the church is taken, itorero rimaze gutwara after the rapture, nyuma yo gutwarwa I kw'itorero. tell you the truth. ndakubwiza ukuri No one will be able to stand nta n'umwe uzashobora guhagarara. against the what? The wrath of God. nta muntu uzahagarara imbere y'umujinya w'Uwiteka. No one will be able to stand before the wrath of God. Ninde uzabasha guhagarara imbere y'umujinya Because w'Imana. God has given you enough time ubwo Imana iguhaye igihe to gihagije repent. kugira ngo wihane. God has given you enough time Imana iguhaye igihe to believe in gihagije Jesus Christ. kugira ngo God wakire has given Kristo. you enough time to be saved. Imana yaguhaye igihe gihagije ngo But you have refused. ariko uranga. Let me tell you this. reka nkubwire iki There is a time hari igihe when there will be no mercies. ubwo hazaba nta When mbabazi there will be no forgiveness of sins. nta kubabarirwa When you kw'ibyaha. shall not even see me and ask me to pray for you. noneho igihe uzaba utanambona ngo nibura ngusenge. Yes, I'm telling you this will happen. ibi bizaba. Even those who will be left behind, n'aba bazaba basizwe inyuma. who are believers now, abo bazaba barasubiye inyuma bakijujwe uyu munsi but they kept misbehaving in salvation. bagatangira gukinira mu gakiza. Hey, Jesus Christ will leave them. Yesu ntago azabishyira. And when Jesus Christ leaves them, Yesu natabatwara yes, now nabasiga. ntabasiga. When they are left out, when they are left behind during rapture, icyo gihe kuzamurwa kw'itorero ni kubasiga. they shall never have power ntabwo bazaba bafite imbaraga to encourage you. kugukomeza I'm talking to one who has not believed yet. ndavugana nawe utarakizwa. Please, this is the time of salvation. ndakwigize iki nicyo gihe This cyawe is cyo the time of gukizwa. salvation. icyo gihe cy'agakiza Tomorrow is judgment. ejo ni Because you urubanza. don't know what is happening ejo tomorrow. ntabwo uzi ikizaba. Believe today. izere uyu munsi. Repent today. ihana uyu munsi. Come today. ngwino uyu Go to munsi. Jesus today. izere Yesu uyu Do the munsi. works of God today. Kora umurimo w'Imana uyu Pray munsi. today. Senga uyu munsi. Read the word today. soma ijambo uyu Oh, munsi. do the Arams today. kora byose ukwiriye gukora Oh, uyu munsi. hallelujah. Do the works of the God today. kora umurimo w'Imana Because you don't know what is happening tomorrow. ntabwo uzi ikizaba ejo. So, after the rapture, nyuma yo gutwarwa kw'itorero there will be no forgiveness. nta kubabarirwa kuzaba guhawe. Only to those who will be in Israel by then. hari n'abazaba bari muri Isirayeli. Only for those who will be in Israel. uretse abazaba bari muri Isirayeli. Because salvation will go back to Israel. kuko agakiza kazasubira muri bene wako For the b'Abisirayeli. chances of those 1,444 people, uwo Jews, mubare ibihumbi 14 na mirongo ine na bine. na 44. That is 14,044 Jews who have to believe and go to heaven also. abo Abisirayeli bazihana bagakizwa That is in Revelation. mu byahishuwe. Please praise the living God. Imana yacu So I'm telling you, today is your day of salvation. nakubwira yuko uyu munsi ni umunsi And w'agakiza. tomorrow is other things. ejo ni ibindi bindi. If Jesus doesn't come back tomorrow, Yesu ejo nataza don't worry. ntugire ikibazo. You will live a good life. uzabaho ubuzima Because bwiza. those who believe in Jesus, kuko bizera they
They live a good life. babaho ubuzima They have the joy of the Lord. bafite umunezero They have the w'Imana. anointing of God. Bafite amavuta They have the y'Imana. power of God. Bafite imbaraga They have the y'Imana. provision of the Lord. Bafite ubugabirizi God goes bw'Imana. with them everywhere. Imana ibana nabo Oh, mu they bihe are being byose. protected by the blood. barinzwe mu maraso ya Yesu. Hallelujah. Amen. So even if he doesn't come tomorrow, ejo nubwo ataza even if he doesn't come back next year, nubwo even if he ataza, doesn't come back in 10 years' time, n'ahataza mu myaka 10 still let's continue to believe. reka dukomeze Let's twizere. continue to wait upon Reka him dukomeze until when he tumutegereze will come back kugeza igihe to azaza. take the church without Kugira ngo spot twari itorero ridafite ikizinga or wrinkle. cyangwa umunkanyari. Church, Itorero we need to be prepared. dukeneye kwitegura. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Akoze. As I finish, Gusoza let me tell you reka nkubwire. that these are the days. Nicyo These are the last days that Jesus niyo talked, minsi Yesu yavuzeho and he's coming back. kandi Yesu ari So let haraza. us be prepared. Reka rero Let twitegure. us be ready Reka to twitegure welcome him, kumwakira to meet him in the air, kugira ngo duhure and nawe go mu with kirere. him. tujyane nawe. So as I rewind, as I wind up, nsoza let me pray with you. reka nsengane nawe. But before I pray, mbere y'uko let nsenga me ask you to confess these words with me. ndagusaba usubiremo aya Say, magambo. Lord Jesus, uvuga ngo mwami Yesu I come before you. nje imbere yawe. I'm so sorry for my sins. mbabarira kubw'ibyaha byanjye. Forgive me mbabarira all the sins ibyaha that I byanjye. did from childhood up to now. ibyo nakoze kuva nkiri muto kugeza uyu munsi. Wipe away my names kura amazina yanjye from the book of mu death gitabo cyo kurimbuka and write them yandike in the book of life. mu gitabo cy'ubugingo. Let me be the child of reka God. mbe umwana wawe. Forgive me, Lord. mani mbabarira. Amen. Amen. So let me pray as I reka finish. dusenge Father, in the name of Data mu Jesus, izina rya I want to Yesu. thank you for this Ndashaka wonderful time. kugushimira I kubw'uyu want to mwanya thank you mwiza. for your word. ndagushimira I want to kubw'ijambo. thank you for those who are waiting upon you. ndagushimira Please kubw'abagutegereza. give them strength bakomeze that they will continue to wait, kugira ngo bakomeze that they kugutegereza. continue to be strong, Bakomeze gukomera. that they continue to pray, Bakomeze that they gusenga. continue to believe, Bakomeze that they will kwizera. continue to look in kugira heaven. ngo bakomeze bagutumbire In the mu name ijuru. of Jesus, Izina rya bless Yesu. them, Lord. Bahe umugisha. Strengthen them, Lord. bakomeze Give mana them power bambike to imbaraga stand in the last kugira ngo days. bahagarare mu minsi y'imperuka. Give them power bambike to imbaraga testify of the kugira ngo Lord. bahamye In the name ibyawe. of Jesus, Mu izina rya through Yesu. their works, kunyura mu mirimo yawe. through their words, mu kunyura mu through magambo whatever yawe. they do, mu byo bakora wherever they are. aho bari Help hose. them, my Father. bakomeze. Give them strength, Lord. In Bongerere the imbaraga. name of Jesus, izina rya I Yesu. come against all the powers of the enemy, Ndahindukira all imbaraga the evil z'umwanzi. spiritual forces of the Imyuka devil mibi yose that are y'umwanzi. fighting and failing the church. irwanya I break your itorero. powers. ndayinaniza. I render you powerless. I render you powerless. Ndayinaniza. Right now, Mu izina all rya evil Yesu. spiritual forces, imyuka mibi catch yose. fire! ndayohereza Catch umuriro. ndayohereza fire! Catch umuriro. fire! In ndayohereza the name umuriro. of Jesus, Mu izina Father, rya I give Yesu. you praise. Ndagushimira. Father, I thank you. And I Ndagushimira. call unto you to Ndaguhamagara. come and bless us, Lord. To come and bless your children, my Father. Umugisha abana Come, bawe. Lord. Ngwino. For those who have waited for so babo long. bagutegereje igihe For those who kirekire. have waited for so long. babo Give bagutegereje them what igihe they need. kirekire bahereze ibyo basaba. Answer their prayers. umva gusenga Answer kwawe. their prayers. umva gusenga kwawe. Grant them their requests. bahe ibyo In the mighty bifuza. name of Mu Jesus. izina rya And let them Yesu. continue Kandi to wait bakomeze upon you. In the kugutegereza. mighty name of Jesus Mu izina rya Christ. Yesu Kristo. Father, bless us continually as we continue to speak your word. dukomeza kuvuga And ijambo fight for ryawe. us. kandi turwanire. Whatever that stands in front of us. ikiduhagarara Catch imbere. fire. reka umuriro In the w'Imana name of Jesus udutwike. Christ. mu izina Father, rya bless us for your glory. In Jesus' name we pray Mu and izina believe. rya Yesu twizeye. Amen.